trial kat nan masya ben kamutan ko sunnet ab ko walisak leben ya resak payu LT1. Kamu Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan Pahrek. Kalangan buegi at ay kamal nanda pinanso o sabulman ko binawewa. Ang tatawag magtayang katiyang lala ang kamutan ko sunnet wood padawat kayo. Munay kan patiyang kupurakan nan maasin ben kamutan ko sunnet wood ang padawat kayo ay men patawan de bang kupurakan. May Committee in Finance panewang sa matay lawyer kan. Puran kak cek kasandigan may kakada etiet to miya pe kasal. Ang Apple Ben Monuwat Infrastructure Maintenance Fund. Ap tatawag ente kalomat tatawag legislature may ananayaran kak magito apali tatawag lang Monuwat. Iman padawan med puente de ban kupurakan me Committee in Finance pan utan kasambal ki concern kan koros memia o panewang sa wan matay lawyer kan puen ka kewang me na pesam kan o ele Israel kan me konengan kawoy kita ilap sudagan para to na karong kan at the ten look me uyang rai pero puya kemet may Mr. Speaker nuaw karagaragi kamagad maluwate kadyang nan masin pen kamutang ko sa nato ko walisak leben ya resak limawang watawat kayo. Banto na sa kamagutay magpruem po na sa mga Vice Speaker kamu Speaker wow na kamagutay kam ko bro mo inrob na iba na nano yawi o kawit to pwede kami lima alpukat ala kay investment ansaw yun nan mo kambak kayo at sapto ialbugo mana na kamawang alpukat sharing talaga sinun kolonya na legislature ansaw capital improvement metatak bebil tuwe to way kikan ala kay mesuto non leranwat muning kambak niyan saw talaga sin ewo talaga sin kinek o miyar share alpukat suto yawunan sampar riyak pangkampat karya warga song-songon kamawi tatang kay memoni na mereka uyata ansaw yo batula agay railakan mo uyata tawag na napasya mo kawkawit merapsa ni buti ansaw makampak kayo rabang kakada suto wuwag matatak pukat monin Amerika kay mo ayay tungal kawit o mata-mata kami tigonongan to lao yang piltok o apalibo kawit lalkay na niya ang nisalti tawiya bantotampan iman bagi bitalang tawla mo suski kamanaman lang ko sa metwot speaker kaya man Chancellor Mayor motion trial and return to masin ben kamutan ko sa netwot o miya karyaman pe karatang may kupure pan po na si Maestro po itaw tayo nagpilikat lang mamasa di koros mautung kamaguto masa ni uwa masa ni so kamagut po itaw tayo return to masa na be Haros may utung trailan kamanata kamutang ko sa natap kuwalisak lumilyar yasak payo LT1 o watawat kayo masaniyay uwang masanisyo motion carry pagi puita raktay sa bulman kitar kamutang ko sa natap kuwalisak lumilyar yasak payo LT1 o watawat kayo Miyadra kamutang ko sa nat Salam, Mr. Speaker. Pasulara, ipan po na sa floor dito. Kailangan Speaker, chungal sikaran wag sa pal. Iman, patuloy yata kamagito, bag challenge, churo kiti, wapali resolution calendar. Chan sa lang makamagot miyo miyaya, romiya karyaman pa, karatak trial. Sa paal tiyang po, resolution calendar. O ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number Mesa Tuala and Riesa Clamao, proposal for resolution. Amending Legislature Resolution number Mesa Clamao and Riesa Pwuhng to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Chan sa lang may resolution withdraw, karataban po na sa mga floor leader. Speaker, man nuwaw, pagkabang puragano, yata kamagit, challenge ka kuya kuburuki, LR number 5-2 or 11-5 limao. Chan sa lang kamaguto, koros may utung kamaguto, masa ni uwang masa ni so, kamagut po ita, masa na ba? Chairman and Chayan ko. Allow Mr. Speaker.
dan madawan miada kamagit nagak asani elar nambe temesek tuole banyari seklemau asani yo sabul man kita. Chancellor makamagit mie og taigat kan masan be mie iran kawait nan masan be Commencement speaker, should I to my copy in resolution? mai kubure ko na sa masan internet nang tay komal resolution what o mona tayo komal ti kamagit to ka kamamatan resolution lemaisak tuaw lebenyari isak lemaw masang floor leader o pwagi karyaman pen kamagit mayor o tayo sabulman gitar ak tayo katkat nan masin pen kamamatan resolution lemaisak tuaw lebenyari isak lemaw ban po na sa chairman and Moni Senator Tangan Cor. may Mr. Speaker. Pwuhng pada sa mga kamitin Moni. Ay kasabali sa karanwa bang kubromo yo bang kubrakan koros. Ang kamotan resolution would epeyan resolution yo magtay kamanalar nan tiyan Moni would. Ninduan ruwasan kosaned makosaned masawaskan koros mabanggan pato sang maslikan government in Pohnpei State. Banggan pato to maluwad bangganang ninduan resolution. Ruwasan kosaned wo o kawaitin maluwad when kamangay to talk resolution euto mabang kamanaman. Apniyaso me sawaskap banggan patolong ay ito resolution na banggan amended. Rima karata kamodan resolution would pato ng mo memia when the bank purakan. Kamodan resolution limesak tuaw number lebenyal riyesak lemaw panwagdala resolution memiayer resolution number limesak lemaw lebenyal riyesak payu when ka kapadayang sawasan Moni kay may patodor ang sa matay government din Pohnpei kayo malang kupungililan Pohnpei Kariyaw program and public health makin padawan tuberculosis prevention kasilu Monin yuwan desa wasin yuwan mapadotong kan panrosan mau sang universal newborn earrings screening and intervention met federal program you patang met wan Moni you pilpadotong kan panrosan mau apali serupolel kan pediatric mental health care access o kay musakila Moni makin pasan na chetan tadak mapapali sa Walmatrail Pohnpei Community Health Center. Imen pag bangko purakan may Mr. Speaker. Kailan ka kamanata resolution what run what. O mura na kamanamanta mamiya anana pen oversight me ewo kupur sa Walman ki. Ak kailan ka kadyang nan oversight po ko. Kalangan may Mr. Speaker. Kamakit sa tumatumasan po. Masalah masa nabai pan pone sa kamagut tayo rutung ti masa nabai koros mo utung kamaguto masa ni yei uang masa ni so kamagut paitar o tayo pan katiyan anu suspend kamagatan resolution limay sak tuaw le penyari sak lemau
Koros mautung kamutan resolution wat kawatan ni 55. Kalangan esensial masabal matay usus A riyaisa kriyaw o sota mauwang kamutan resolution wat. Trial kamanala resolution wat ranit. Miado resolution chief. Legislature Resolution number Mesa Kwalu, line Riyasak Payu, proposal for resolution extending the sincerest sympathy and heartfelt condolences of the 11th Pohnpei Legislature on behalf of and for the people of Pohnpei, and most especially the people and traditional kingdom of Miscellaneous, for the passing of the late Nansaurin Miscellaneous, Mr. Pwuhng, for adoption. Pwuhng resolution what I will try ban po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwa man bazon ngata kamut jalan ka kuya kuburke resolution number 5AH lebennyal risak payo. Kariaman. Diyan sa lamang kamagut memia, koros mautung kamaguto masani yay, Pwuhng masani so, kamagut pa ita tayo katkat nan masana po. Ipan po na sa Senator Net, mauya introduce rin resolution. Kamu Senator Net? Kalanan ko may mayang speaker. Muna ibang pato. Lotion and sympathy and condolence as well. Are tame talu udamas mai Mr. Speaker we me signal ko sang pali me bill sentin be bill ko tala nalang Armenia trial okay. Are Niaralap, sympathy and condolences resolution you met Nambel Mesak while will have been Resak Payu, Malwet and Pahrek Penene way of Nemelet to be look. One Kyo Kasampalaki, look and count a Melelanger, Nansau Renayo. I then ran what Brownwood will Miramwood will to be look. I then ran what Brownwood will Miramwood will to be look. Pugh sadly. Imed ni Aralab maing Mr. Speaker o men padron we ata kamagit timasan po sa wilman kita. Kariaman. Siyan sa lamang kamagut memiyak, may kupurin po na siya chairman and chayan ko, may pilwat assign na ni Tabio and kakawait ma. Kami, Chairman Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, utung awan lagi motion memia. Iman parawan tu statement you. Chanjal bon tarabawat me assign chain ko. Pag chanjal na magatin sa mata tawag ran wat me resolution wat withdraw jan ang counting chain ko. Pagi moment the talk man ye o sudah tu na se chain ko arang kagad siapong ni. Medan sa mata rule ya o kata mantan Sambal kisawat tubulok
Porque nanay padawan Kadkadaur me saun upa yun. Upa. Rai lupa mamau. Sangat kawa. Amen. Pagi kejailan taularo kamanala resolution wood. Pan kakyaw letik sa umpatak. Kalangan man speaker. Kalangan pa speaker, muna ibaan po na siya kamagitin. Rujung itiyo sa pulman kita magpuproyen po na siya Senator Simon, kumkulakul ito kumpromiyo. Kalangan speaker, iyang. Speaker, iyang kasampwal kimelen katawag patumotay. Ipinmen yang patuan nong ay tungal tong. Speaker, iris patuan tong nan mangan resolution wat nan lain kasilu nan puan traditional kingdom. Ikamele memiya iro kasampal kay sa patulan. Ilam ime resolution nan patuan. Most especially the people and traditional leaders of the kingdom of Matalani. Tame patuan on the people and traditional kingdom of Matalani. You know, so apa tikitin kaya puta na pigpadi na nan kiyong patuan na minong in tatokot. May kamelile may inangin introduce resolution mo. Pilnam paluwaran resolution Pwuhng ko'y mesensal, utang pilpan reflect, mayay kupur mesensal nan mga reflect dan Pwuhng kan mepatuti pa. Karya mo emaw, mayay kupuran introducer o Bollywood trailing Kadkadaur mo, sudah mo yan. Apo kamelele me, pilpan nan mau magtaypan, biyata me kut me, mau siyang tama me yamat. Imay men patuan ta, kaway diyo maalala mo, mabiso, ako puran mo. Kailangan speaker. Child Kamal minute. Child Kamal air. Speaker sa Tay sapale lo tay kat nan masa na ban kamutan resolution limay saktuaw liman yari ay sakpayo. Speaker. Kami Kalangan speaker. Iman nuwaw. Sakawa sakara.
delegation ng Matalanin, Momot what of talking. Legislature resolution ng Balimaysak walu level niya resak tayo ang kakapantala ang lakap pwede ira kayan kakaparabatyan ng flora niya. Chan salang mau kamagat na mayor kamutan resolution ni Maysak walu level niya resak tuwa resak tayo ang kapantala ang lakap. Pwede miya kariman pan kamagat pan po na sa koros mautung kamagat masa ni Pwuhng masa ni show kamagat pwedar resolution what kapantalar ang lakap. May other resolution? Asala, reban po na sa floor leader. Kailangan speaker men nuaw kamot challenge kak ketiwa pali ng basic 1 nomination. Ng basic 1. Saan sa lang mga kamagot na mayor challenge katiya ng basic 1 yung nomination. O tayo katiya po ng basic 1. Kami, Chief. Recommendations per standing committee report number of Lisa Criolla and Risa Climao Mapit. Nomination of Mr. Aspen Abis to the OFA Advisory Board. Kalang po na sa Chairman ng R&D. Kailangan ng kupromi, Honorable Speaker, kung priya muna ibang pacho, imen pagin karkarak, ay tingol sa karang kayo po niyo, wow, ang kakpacheng sabol mo matsansad. Ay tingol wow ba ang kupromi, Honorable Speaker, wow ang kupay Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan, ang agi, sa umajay staff kan, mayang pacheng, wiya kupurin may sangat. Honorable Speaker, kung kupuray, abo chayang kakamsak standing committee report, abo kasi di sa Riyaw Lapinjal, sa Klimaw, imen sa kare, kupura mo yung maluwat chayang kakatsiyang nan recommendation in fair standing committee report, abo kasi di sa Riyaw Lapinjal, sa Klimaw, Karyaman. Saan sa lang mga kamagot na miya sang Chairman ng R&D. Koros mo udong kamagot masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagot paitar, pwede kamagot ya paitar, aktal pan komal, labi na show, kadyang na nusus, natuan kawait mamiya, ong itito ni Mr. Aspen Abis, when we are a member and board and OFA. Kaya komal, labi na show.
On kak sansaleng way supplemental usus metok recommendation and report number kusilisa riau lebenya riaisak limau me itioto Mr. Aspen Abis when we are an advisory board and office in fisheries and aquaculture usus a riaisak eu o show eu met mawawag tayo kamalatar manakap Aspen Abis. Privilege, my Mr. Speaker. Senator Court. Kailangan, my Mr. Speaker, kung kupurain po nga, tungalan kaya sumaw, pwede atay katiyar tuan ikin sa matay tatakan may isang ranwat o muna tayo bang katiyang naniratoror ay kaya sa bali sa karanwa bang kupura mo yung bang kupurakan koros. Nuwawa karakarak, my Mr. Speaker, imen sa karay kami. Kemudian kag assign Committee in Finance, sa Committee in Money, Miscellaneous Communication o pagkapay sa 1 laban niya sa 5 o Miscellaneous Communication o pagkapay sa 8 laban niya sa 5. Committee yan kag karong kampani PA o executive ang mapit recycling program magmagadiyan nanti sampai sa Pwuhng partiyo o report kan koros mapit recycling program mesansal nan men kape sa bukat. Kariyaman. Kumka kabrayama o pagkapay sa 1 na nangyari sa 5. Betul sang office in EPA through governor. Yang essential me communication ko and assign ang committee in Money. O pwede yung miya karyaman bang kamaguto ay panpo na siya. Koros mautong kamaguto, masa ni yay. O masa ni siyo kamagut pa. Dita Kariyaman. Communication, kamagut you, communication occupy sa issue. Speaker, Kami, Senator Perez. dengan begitu tayo ka magkitiyan ba iratoror item isang issue? Pagpagtaro karyaman tayo ng katiyan po ng isa issue yay retoro. Tayo katiyan po ni retoro. Kami, Senator Perez. Kabrayang namben o agis kawewe ko natin. Iman barawan mo motion and withdraw bill number bukit sa kuno. Kamdiyan. Subsection 57 PC
110, 105, naban exempt sang government entity ka niyang fine. Kalangan koros mo ultung kamagito masani uwa masani so kamagit paitar kamutan kosunat ab kutuwa sa kuno liban yari sa klimaw utroyer sang committee o patpatroyer pangkupuran senator kan. Figure. Kamu Tindak paruan butro kamutan kosunat sa begitu sa isu laban yari sa klimaw sa nan county land. pangkupuran senators kan. Koros mo ultung kamagito masani uwa masani so kamagit paitar tay utroyer kamutan kosunat ab kutuwa sa isu laban yari sa klimaw. Figure. Kamu senator Perez. Kita matraga komal ma pu mie o meivan paruan utrap sta pension kawan auto epit submarai rule. Dahil Saya kamal kamal. Lebanon show. Saya itu Baler na ni Rotoro, jagat kat na ni Rotoro, miete Rotoro, kamu Vice Speaker, Speaker. Siyang kawit sang University of Michigan, Pahrek Pohnpei Pwuhng. So kanong makitlang school o Pohnpei pilang. Ari nan makit mamiaso at momon importer mo yaw ang project mararapukat magteka kuya. Iba pilpalian sangon momon makitpukat nan kausan pangkat kati. Ranut tos inangan ko san na tuwo engkak from batak pagi elelan saw yung nakatakaban makatawiyaw
sang nakarapao puenter karairay tami man patuan esansal tami sangan project tami government kaksosa tagteka kawit wen puralang kisin kausan kisin ewu paninay na so to sangan uya toyo wen patika payin way enewang Department of Warranty o rot weapon me tatok me traptaro pagruwasin ko sunnet yawasay itiya o yawasam tekak taulaw o kakalasang niya po en kakaboy-boy ta inangan project ko mo ko sunnet ilaki iyaga ko mga man speaker Chancellor mo kamagit memie bagi memie ucapan kamagit ay pan po na siya koros mo utung kamagit Pajak Pwuhng yawi. Speaker ma committee kakapachayang melel kaba nan Pohnpei kayo kasam. Mang Mr. Speaker. Pwuhng fuel. Ako sauti win Pohnpei kabayakan Pwuhng kabayakan ko dari makam tiga kapacayang ire mesensal mo trial Mr. Speaker ikamela lang mo in ako na nga we separate motion yung mo kame pitkitoro sensal apaliyata ireo neisang mapang kapata-pata ang tangan niya. Amoy ipatawan dati. Ira kasang bali yung masansala siyang floor leader o kawait may masansala siyang senador mo ira ong melel committee appropriate committee ma YRNT PWTC komunak kawit me katail kamanata me ban ruwa seta katailen pileu kamaurata project in kuchor shortly biribil memen apaliata malagun kuchor an ka may yang rail pag kuchor menon puilaw tran ko Haros mautong kamaguto masan iyay. Pacuan tahun ka kuya eu kamugut choro ni pagkar bawo jay ibang ngata kamugut lang mo melel appropriate
repose you on kak sansaliang on Pohnpei ira kasampal wot ay mat Chancellor mau kamuguto koros mo utung kamuguto masani yei huwa masani so mia masani be ni rawo Motion in close. masote aiban pona sa kamuguto tungti o sa pulman kita koros mo utung kamuguto masani yei huwa masani so kamugut po ito kakang pilong RNT check pagi ira kasampal yung masansal siyang floor leader. In school. Ipambil Pwuhng kopereta irame pit bus, school bus. Kami liability Pohnpei state tanan ki ong tame pamparata ari I pilwasa kai lilmed sariga sabal soto school bus isto we ki tame kareta po nan 10th legislature Pwuhng rob tame alota shortfall in komokit kan me pit school bus na school kan. We ikami lele me ma yet me men in detail tama kareta irawat kak pil soto cycle kak santi o tama speaker Kailangan sansala mo kamagit mamiya o miya karyaman pe koros mo utung kamagito masani yei Pwuhng masani so kamagit po ita miya masan pe masota ikamela me ire me pitata school bus ira kasampalyo kamitin education and rob one private private kat nan masin pe Speaker. hey Wow. Iragay lapit floor motion sang Senator Movik. Amenen, kita ilma toto na day. Dahil masyali problem in POS. Last week, you call option director. POS kan korus na wala. Rabang kita Burang relasi may patungang director. Kasi lu uya benatay banapali post talentable depends on the morning government. Miya resolution yo me
still in pipeline mabangka umudo sang bilka kapwali magdai bambil pagi seli wasakan resolution yo bangkap tolong bangka kailim pagi seli puas ong MPC kan te wasakan mabangka kapwali puas me Department of Education Cungalan kilal ranit ria mau iran kau itu yang senator Mofuk committee ban ulang lale ojek tama bangka kapwali iran puas magdai mama sani ol ranwat still the same problem main management kebenaran director anane bil rabagi de yang muna polban puasan dia o ensansal me ini padrongan pacetin puas sudah point up puas mu kalangan speaker kalangan masular masanben irawo karos mautung kamaguto masani o masani show kamagut paita ro panasai ang committee in education kamu Senator Irons kalangan kamu ya speaker kamu kubura boy tinggal sekarang saya penuawan kak batu tasa pan menen even wow kan metianger moy porotonan mall tinggal wow pan kupromi honorable speaker pator wow di vice floor really honorable senators kan chorus speaker tinggal iratoro ran sukset inania melel pata teach delegation in waynet up melel kitket what oya sabul matai kaping ong sabul matai kampan PTA sansal memia totong ke baluat huya nan waynet sabulman ki kaping ko ki totok mau kan me baluat huya til sansal me rebel patrol pe pialar nan sinsowan chim me patro fix and waynet kaping ong totok pukat o melel sabulman min bulianti kat to ya sabul matai kaping ong PTA ko ki songan totok mau pukat kalangan Mr. Speaker, ye chuali ratorol mat. Kalangan Senator Irons, masula san Senator Irons, Ivan po na siya Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, tungal wasapal ban kupromo ban kuprakan koros. Tungal sakar mesik puegi ala pergi tungal lanso na session wat mo chola. Ari kupura. Irawat pada toya ninduan kawet you yen kak withdraw. Imen KPS tatakan withdrawal. Wah, itu wiala tatak yume. Kagaknya wiala tatakan sikan penai. Itu wala wiala bemen. Wen kak mugit itu tian kami di saya kapal. Dari ikamelele menantatakan makin wiala tatakan withdrawal. Kenapa pergi anangkar waru? O pergi akan pandalanan kami. Tetapi wajib mepan withdraw, kawin mepan yang ia pergi akar waru. Dari nawau karagalak, my Mr. Speaker, imen pergi pan kupuramu ya pan kupurakan korus. Yang kak withdraw, kosenet you me assign yang kami din mo ni Sanwari isak payo. Rawat Sanwari isak wano. Kamandang ko sa neto begitu isak kau le benyari isak lemau. Ko sa neto song ko sa neto mo ni kan kenapali sama dai Pohnpei house. Imen yagi kapeng committee finance pueki kupuramail ken aso oras nanti yang apali assignment pukat Nuan matang koris. Saban patu yang nan tatakut. Withdrawal word and kak ele yang tatakut patu yang nan sama de kalender and session in murun rawat. Kalangan mai Mrs. Tebang mo. O begitu isa kau le menyari isa lima. San salam mau kamagut yu miayer o mia utpe koros mautung kamaguto masani yei. O masani so kamagut paita try withdrawer. Kamutan ko sa nadab kutuwa isa kayo, libanari isa klimaw, sang sabal matay kamitin moni, o padrawan to, bang kupurkan ranmut. May ito iratoror, kamu Senator Simon. kalangan speaker
tuan wei te kan piliang tualan gi ap men kiti toto paindira ren rar ap sai kak telibrong ren mia mei patuan me moang Christmas oto ro paindira ren tuat rar the wicked eseng telalong ren Arya momon metano egis apal rar Speaker i kasampal gi mia communication yo mo komunikasi na sa inong committee sap o JN ko other government communication kairi yo mesang waliapan dop tikul maunan manintiyan sap and when matalanim may pagpagi sa wasan legislature kailan kakyan sa wasmat Chairman Isap o Chairman Jen ko magtekak patuan prioritize na sa batal tatongkan pwede essential me rar utang ko sompan ari pilmia me utan patuan me very clear suto rar patuto ay tuan rar pa di point yang warina ari kapatuan kamel le magtay pangkak iwang PT yo opsisap kira tama issue o apaliata soalnya kalau buku kami lepas tak kapalta. Ai irawat memen pada orang tapak problem. Rapat betul bang promus vice floor, anak bersih korang korus. Melil ni kayu berkatung ki senator Simon po yung kasampal me essentially mohon kupurakan ng jokset ibang kak essential me project wo poitaro uya ran jokay pa Angan Senator Latore kung kabese takawe essential ma mepitata ira kasampal essential san senator miate ira toror speaker kalangan iman patungan uyatak kumakot sa ilang pagmalisan Anan. Kuburay bahan po na siya kamagit mamiye ma ay siya to po itak tayo nagplikat na mo pwede po na siya Senator Latora ay bahan kamagit uya o motion miya dahil apali karos mautong kamagito masa ni Pwuhng so kamagit po itak tayo bang ran mo na diya ro sa balban lakap kula kayo